Ka NPP hakani ka kanti ka bamenta kala job arangut ki MLA na Ribhoy district. Bat kita kelong uba sustenance sotun udai u MLA jongga jirang konsensi ubala chajit house nem arjakar pra bat ubala chajit biang hau news nem arjar artulai uba sustenance sotun ulayo khat arajar nriuspa khandai pewot bat uba sustenance sotun ula pele mikiwe parki kertong jongga jirang konsensi house nem arjakar pra uba sustenance ula don hakaliang sanchar bat mentaro udon hakaliang sanchar. Hapapai caka umroy konsensi kibabun kipai ba ki don hapdeng ke jinglongo hakaba kimpoi perkhat ba ukurtong ka NPP uba daman baik lamare un penrem ya uba George Bilingdo bat uba barok kimi lenti ba uba George undang job biang hakani ka kanti ba mentana umroy konsensi Henry kakala da khongpong hakaba uba daman baik lamare la pelem yo ba George Bilingdo da ka ba yo khat lai jar khandai spa south live wood ka jingjop jong ba daman bai lamare kala pen kendit ye ki babon ki pai ba jong ko umroy ba ka jala hi barok ka wei mar ki klempoi perkhat ba daman bai unjob hakani ka kanti ka bamenta na pedeng kisan ngut ki nong mi khmat na Ribhoy district laingut ki don hakaliang sanchar bat arngut ki don hakaliang persya bat kasunjuk kirang ba chnong Ribhoy district kala dawa ya ka sorkar bakan kentup ya wei menteri hak sorkar hakani ka sorkar MDA tu hak ba menta kanti kasunjuk kasngodai hok banyo ya wei menteri hakani ka sorkar MDA khnang bakan long ka jing mentoy ya ka dong Ribhoy bat kejelahi berok hoi bad habangi pej hakani ka thup menteri hakani ka sorkar MDA tu na po Ribhoy district kimdon kinong mikmat ke badon hakani ka thup jong ki menteri bad ngimla bantipat yole si hakisnem ke banwan ka sorkar kan thup ya ki menteri hakani ka sorkar MDA na po Ribhoy district